Hagen rok Bangladesh rogo ajagani minority bisirбаг sanan thake Hindus ro satok jak tongo mani kwbangma koktomani bisingti rok khnana ajagani skon dong no jela chobai kwbangma satok pitok khlaiye tai kwbangma o skon dong ni lawyers rong no bothar jabu mani khnana norok koktomani bisingti haike ajaga kok haisi chini Tripura ni bagi bo Bangladesh kuno phano amdike choban nangai bong ne haktor kaisa o civil war ng tong hake amo chini Tripura ni bagi bo balai ke kirba jingsango tma hamale Bangladesh ro kwbangma yang Tripura phasingo border parangai faimano illegal babe tai fai bo tung haike amno tuino Bubagra request khlaika CRPF tai BSF Assam Rifle longno tabuk Bangladesh ni je situation hamyang tongmani amno tui kwbangma ayang ni borok illegal babe Bangladesh refugee yang Tripura o faimano amno bagi o je tabuk Tripura o Bangladesh illegal babe haimia tike border nai koloi tongnai BSF Assam Rifle CRPF ro amno Tripura ni ta nordi ni request khaketai ADC area obo tai bunai bothang beta BSF army rongno deploy khlaidi o jagate bo chung rok khanango chini Tiprasa rongno nei sakha haike amno baksa baro ni je Hindu rok kwbangma Bangladesh no Hindudesh nei swlamnani bagai kok salai tongayo ayang je West Bengal side phasing je chicken neck Fasingo ayango Hindudesh nei kaisa swlamnani bagai kok salai tonglayo hake Bangladesh ni yang Chittagong hill tracks phasing yang tola phasing ken rok joton saimam banya western country ro kaisa Christian desh swlamnani chaitoklai tonglayo hake Bangladesh ro kaisa Kwtal desh swlamjak ke amo chini Tripura ni bagai belai kaham chai chini Tiprasa rong ni bagai belai kaham asa hazar lakh Bangladeshi refugee yang Tripura tai notice of faimini amo muthakjagi thangnai tamahmale borok aro satok jak yang kai borok yango phaigla bong Kwtal desh man khakai hake angkai chajago jusina ja Kwtal desh ng chin Tiprasa rong bagi bo tebo kahamung nai fisar thinango tebo Bangladeshi refugee rok chin Tripura phaigla norko bahima tong community bising tike shahar manu noro hake chin Tiprasa rok o Tripura hawo Bangladeshi illegal immigrant rong ni bagi bisikai kostongi tongkha birmanangi tongkha tamahmale chini laibuma rok kmawi thangnai norok jotono saimano chin Tiprasa ngake o jaga dupasa ngake tai 1 kilometer ni pore tai dupasa tai 2 kilometer ni pore tai noksa amlike mamang chin Tiprasa rok tongo ngake kwbangma ayang Bangladesh ni refugee illegal immigrant khaipa no borok tong pai ke mutum kaisa jagao amoni yagulo borok tai 1 bosor 2 bosor ni yagulo borok kaham tai jaga haino khali jagao borok tunir phaijangnai chin Tiprasa rok to aro noksa aro noksa ngaka ajagao jaga khali nugui o jaga tunir phaijangnai amoni bagino chini Tiprasa rok ni kwbangma jaga thairo kmai tongbayo tabuk chini general area to chini ADC area ni talang thangjaba kya baksa bukso jagao tai o ADC area o phanse tabuk 20% non ST rok tongi tongo noro am jotono sawima benya baksa bukso sawima yana hake chini Tiprasa o rong ni jagao ayang kubuni haktor ni borok ayang illegal refugee rok habir pheke chini Tiprasa rong ni busuk tebo jaga na jangno ADC ni jaga karon general area to amso jaga kri kha amoni bagai chini jaga tebo dindini kamate amoni bagai je Bangladesh o amtike o je Hindu rok salai tongla mane angka chajago haji hage amono je Bubagra samani BSF Assam Rifle CRPF rok je border no naikoli tongnai naimuthang bedeg rok borok chini Tiprasa no chini Tripura ni ari no borok kahamke naikoli tongto je Bangladesh illegal immigrant rok no borok no ta habri to je tabuk tong tomani je army rok amo tai taro sajak tu Tripura hake tinin video amsuno nora video sajak like di te channel subscribe di bell icon click hanin tapok di je pro katalang video dawo nong notification sokinyan bagi amsuno khulumka jotona hambai